Gwapa-gwapo diha. Welcome to my YouTube channel, Australianang Bisaya. Ug sa tanang nagtan-aw, daghang salamat. Ug sa wala pa nagtan-aw or mo subscribe sa akong YouTube channel, subscribe na mo please. Ug karon we're going for atumi mangla kami atumi sa Kalala Bay. Nindot nga lugar among Soroyon. Oy, kuyog-kuyog ba ni akong driver or okay sa akong kuyog karon? Oh. Kay wala man tayo kuskus karon, mo sorry ta kadiyot. Kung karon na to ang atong palibot ug kaug-ug ba oi. Unon man sa atong matris. Wala, daghan kayong baka guys, baka. Baka naman, baka as in cow. So ang bilis-bilis naman, gusto ka padagan oy, 80 km/h. So nindot kayo atong palibot. So that one darling is a hay. Yep. That's the feed for the horse. Kana guys, oh para cattle para tuwa na sa mga horses. And cattle? Cow no? Cows, cattle means cattle. Carabao, no, the carabao is a buffalo. Buffalo shoulder. Karon guys, mag-answer ang question portion ta while nga nag-drive ang akong banana. So hopefully he will be ano in English ano eh? Unsa English ani eh nga kuan ba siya mo sunod sa ako aba. Mo tabag siya og tarong. Can I ask you a question? Khaled? Why you like Filipino girls? They're family orientated. Are they? Yes. I know that you have a lot of choices before. Why you choose me as your wife? Why? Mm. Because you're quiet, you work quiet, pleasant, and not bossy. I'm still like that until now. There's no changes anyway. That's what you think. Yeah. I'm only the boss now when you're not around. So, see the boss ko no ko guys. Boss lo. Dito ko, tuwa man mo kaya tuwa na kayo. Di na tinuod. Once you get your men, that's it. You Filipino girls, you are the boss. Not all, you know. Most. Yeah. The other way. That's the. Because that's 70 k's most of the way there. And it just looks like Philippines. The road, no? Do you think it's similar? It's rough like the Philippines. It's going parang padung sa Tagbilaran, the man-made forest, no? No? It's a man-made forest. No, this is not. Yeah, it looks like natural. Ours is natural too. Can you please subscribe and like for my wife so she doesn't give me a headache? That would be much appreciated. Thank you. So hello guys, so I'm here na sa Kalala Club. So yan ang club guys, there sa malayo ang club. So tara, ito tour ko kayo. Lakad tayo. Lock natin yung car. Frisco kayo ang hangin guys. Nindot kayo ang palibot. Tingnan nyo. Very nice talaga. Very nice place. So hello guys, so time check is mga oras is 12 in the afternoon. So na ako karon sa Kalala Club nga dapit. Gusto nindot kayong likod guys. So kay naming monkey business diring dapita. So dili lang ko mosulod dito, maghuwat na lang ko diring. Kay bawal ang mga bata doon guys. So bata og una di ay no. So diri lang tang dapita maghuwat. Diri lang tang dapita no, magpaabot no. So sa car park. So yan guys, ang buhay sa Australia is nindot siya.
jud pero kinahanglan jud tang maning kamot og maayo para dali ko ta dali sa man. Let's go to the bush. Go for the walk. Yay, Australia. Amazing! Kalalaklab, pero at the moment, dili ka pwedeng pasigurong masulod. So, one day, itutor ko kadyo sa dalhon tamo sa sulod, one day. Di sa ta mag-lunch karon dapita. Kayo palibot, guys. Daghan kayong kahoy. Di jud ma-homesick, no? Kay perting nindota ang palibot. So, yan. Pwede ta sa ilam sa kahoy. Pero bantay-bantay lang ta basig tinggawa nag-snake kay nindot kayo. Wow. 1, 2, 3 smile ang lugar. It's private property. Dali, we just take a picture. So, hello guys. Dali ra kayo mi dito. Marara kami ni hawok, maong halok, maong wa gyud ko muna ko nasuroy dito dapita, padong na lang mi manguli. So, sa sunod hinat masuroy muna ako dito. Nindot kay dito fresh air. Nindot ang hangin, dili init. Kung under the trees ta magkuyo. So, sugod na kainit kay spring na dire mura na og summer pero gabi tugnaw gihapon. So, uwi na lang tayo. Susunod na lang. You alright, darling? Can I say something? Yeah, I just wanna say thank you to my friends, to all my friends that who subscribe my YouTube channel, especially ni Alan and Cheryl, Sheila, Paz, Ma'am Hazel, my sister, Ate Mercy, Ate Bingbing, Ate Cora, ug sa tanan nga nagtanaw sa akong YouTube channel, sa wala pa nakatanaw or ni subscribe sa akong channel, subscribe na mo pa kaliho. So, see you in my next vlog. Thank you very much. God bless. Stay safe, everyone. O daghang salamat sa mga friends nako diha nga nagsigig tan-aw ug nagsigig share sa akong video nila ni Langlang among binaji. Daghang salamat lang Ate Cora sa pag-share, Ate Mercy. O baby Kahate, thank you sa tanan. Salamat sa suporta ninyong tanan. God bless you all. Hello guys, wala pa ko kanyo to. Gutom kayo, mga alaw na nakapin. So mag sneakers tayo, pangtawid gutom, pero yung gutuma. Wata nagkaon-kaon nun nga to tao club, pero wata ning kaon, pero bang gutom nakaadyo, mga unta ninyo. And I wanna say thank you to my friend Gita, Varma, and David for always supporting and watching my YouTube channel. Thank you very much. Oh, hello guys. Arang nadugo to. So, mo ni forma silang town. Mo ni forma sa town diri guys. Australia. So, may dakang building dito na mga coffee shop, dress shop. Anya, na Bendigo Bang, pizzeria na ora sa close na og ang daan akong trabaho guys na sa kilid wala ko katong nagtindera ako. Naging tindera ako. Muna forma sa station, petrol station dito guys. That's a Shell Power. So self-service lang. So muna ikaw ray mo butang sa mga gasolina. Walay mga tao nga moduol nimo, ha? Napalit sa grocery today guys. Shopping. Less chips, noodles, film fresh, hutda na tana o jumbo hamburger, nagamimig feed sa fish o Pepsi. So yan. Og nagpalit na ko og banana food og strawberry. So yan. At saka may kamatis, lemedary put si kamatis. Kaya magawa kong hamburger later. Hello guys, sa mga gwapa-gwapa diha. So I'm home na. So 3 PM na. Kakarating ko lang. Gutom na gutom kasi. Nihapit mi sa Woolies. Nag-grocery mi o ginagmay. So mga unta og lunch. Here's my lunch. Gutom kayo.
So, I have noodles. Pwede na, mabuhay na tag noodles. Kaya wala ta, natay rice. Og natay prawn nga, duhara ka buok. Budget ni hat, daginot ni guys, daginot duhara ka buok.